Twihuse izina rya mbere ubona ni irya Mzee General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Uyu ni perezida wa Uganda. Umugore we yitwa Janet Kataha Museveni. Uyu yamugize minisitiri w'uburezi muri Uganda, akaba kandi umudepite w'ishyaka n'uvuga rikijyana muri NRM kuko ahagarariye agace ka Ruhama. Umuhungu wa perezida Museveni mukuru turaza no kwitaho cyane General Muhoozi Kainerugaba, ubu niwe mugenga w'igisirikare kuko n'umugaba mukuru wacyo. Mushiki we akaba n'umukobwa wa Museveni, Natasha Museveni Karugire, ni umuyobozi mukuru ufata ibyemezo byose muri banki nkuru ya Uganda. Kugeza aho ukamenya ko ubwo ingabo, amafaranga, uburezi n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu byose biganirirwa mu ruganiriro rwo mu nzu imbere kwa Museveni. Utwo ni utuntu toto kuko n'abandi banyamuryango nabo bikatiye inyama yo kwita ko ku nka yitwa Uganda, kuko muri umuna wa Museveni General Karibu akandwanaho mwamenye nka Salim Saleh, birazwi ko ari we muntu utunze amafaranga menshi muri Uganda ndetse niwe mushoramari uhabwa ibiraka byose bikomeye bya leta. Uyu yahoze ari minisitiri w'ibigo by'imari biciriritse na za koperative, gusa yabyikuyemo ajya kuba umushoramari wa leta. Umugore w'uyu mugabo witwa Jovia Saleh nawe ni umushabitsi kazi ruharwa, ahubwo raporo z'umuryango w'amjye zivuga abantu bacucura imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'iyitwa UN Congo Report by the Panel of Experts bashyira uyu mugore mu majwi inshuro nyinshi ko mu basesetse umuheha mu birombe n'imari yo hakurya uwe ngo yajombyemo cya Ruvuna Bataka. Ubwo kandi akorana ubushabitsi na murumuna we Kellen Kayonga. Wumve ko uyu yigeze gutsindira isoko ryo kohereza abashinzwe umutekano muri Iraq binyuze muri kampani y'icunga umutekano yitwa Askar. Bright Kanyontore rwa Mirama, uyu ni mubyara wa Museveni, niwe minisitiri w'amatungo n'ibiyakomokaho, akaba n'umudepite uhagarariye agace ka Isingiro. Shadrack Nzeyire ni umuvandimwe wa Museveni, niwe chairman wa NRM mu gice cyose cya Kiruhura. Dr Violet Kajubili ni mushiki wa Museveni, ni umudepite kandi yabaye minisitiri inshuro nyinshi. Kuri ubu birazwi ko ari gufasha muramukazi we ibijyanye no kuyobora amashuri kuko yabaye igihe kinini muri kaminuza ya Makerere. Ahubwo umuhungu we akaba na mwishywa wa Museveni Dr Joseph Oekwahu ni umujyanama wa perezida mu by'amatungo. Undi ubarizwa mu nda y'ingoma no mu karyango ka Museveni ni Major General Retired Jim Muhwezi Katugugu. Uyu ni muramu wa Museveni, akaba minisitiri w'umutekano, ariko ngo nawe afite inote zikabaka biza Salim Saleh. Si ibyo gusa kuko umugore w'uyu munyagitinyiro Madame Susan Muhwezi ubu ni umujyanama wihariye muri presidence. Dr Faith Katana Milembe ni mubyara wa Museveni, yamugize umunyamabanga bwite wa perezida ushinzwe iby'amashuri. Hakaba undi mugabo wihariye ukwe rero Sam Kahamba Kutesa. Uyu mwibuke ko yabayeho minisitiri w'abanyamahanga wa Uganda kuva mu 2015 kugeza 2021. Ubu yibereye umushoramari ava mu bya politike, ariko imbaraga ze zirindwa mubi. Uyu mugabo rero afitanye isano na Museveni rinyuze ku muhungu we Muhoozi. Ibi ntituri bubitindeho, ariko benshi mu bakurikirana na hafi politike ya Uganda murabizi. Nawe rero numwe mu bajejeta gitinyiro muri Uganda kuko n'igihe Uganda ariyo yari iyoboye inama rusange y'umuryango wa 69 mu mwaka wa 2014 na 2015, niwe wagiye mu mujishi wa Uganda ku buryo mu muryango w'uyu mugabo nabo birunze ku bwinshi mu ngoma ya Museveni. Nk'ubwo mwishywa w'uyu mugabo witwa Ameri Anne Kiambade ni umunyamabanga mukuru wa perezida ku by'inganda, naho umukwe we Colonel Alan Matsiko ni umuyobozi wa brigade ya 303. Umwanya yagiye havuye ku kuba directeur w'ubutasi muri Special Forces Command. Ibyo byakujyana mu gisirikare ku buryo nabwo wakumirwa. Nka Major General Steven Sabiti Muzeyi yabaye umuyobozi wungirije wa polisi, aba umuyobozi wa military police ndetse n'ingabo zirinda Museveni. Uyu mubyara wa Museveni ubu ni umuyobozi mukuru w'Uruganda n'ikigo karahabutaka gishamikiye ku ngabo za Uganda kizwi nka National Enterprise Corporation. Afande Henry Tumukunde ni ujya ucishamo agakingira ikibaba Museveni akiyamamazanya nawe. Mu 2021 yahanganiye umwanya wa perezida ngo barebe uko batangatanga Bobi Wine, gusa nawe birumvikana ko ari akaryango kuko n'umugabo wa Stella Tumukunde mubyara w'umugore wa Museveni. Hirya rero hakaba undi mugabo wihariye ukwe witwa Moses Byaruhanga. Uyu afatwa nk'umuvunyi mukuru mu butegetsi bwa Museveni kuko niwe muyobozi mukuru w'abajyanama bose ba Museveni. Uyu kandi ni nawe uyobora ibikorwa byose byo kwiyamamaza no gukundwa mu gihugu. Umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Andrew Mwenda yemeza ko umwanya wose wakenera ukomeye ku ngoma ya Museveni ntunyure kuri Byaruhanga ngo impanga yawe yaruhira nzira. Uyu Andrew Mwenda nawe yashatse mubyara w'umugore wa Museveni, ariko uyu mugabo we birazwi ko yifitiye ubwenge karemano mu bijyanye n'amacenga n'imikwaju ya politike ku buryo ngo ari we wagiye acura akanagegena politike nyinshi z'agahandura nzovu muri Uganda. Abandi babyara b'umugore wa Museveni bafite imyanya muri politike ni nka Hope Nyakairu, umunyamabanga ushinzwe imari muri presidence, Jolly Sabune, Bob Kabonero, Annington Karuhanga, bose bafite imyanya mfatamyanzuro. Urebye n'abandi bo mu muryango wa Museveni wababona rwose. Kugeza ariko twaba twibagiwe kuvuga umukwe wa Museveni wihariye, Bwana Odrek Rwabwogo. Uyahagarariye itsinda ry'abajyanama ba perezida mu by'ubucuruzi budasanzwe bw'ibisohoka bijya mu mahanga binatumizwa mu mahanga ndetse no kuzahura ubukungu bwa Uganda. Iri ni itsinda ryihariye kuko risa nkaho rikora nka Minisiteri y'Imari, igenamigambi n'icurabukungu. Ibyo rero bikagira uyu mukwe wa Museveni kitabashwa kuko binazwi ko ari umunyadukoryo twa politike. Mbere yo kujya mu bindi, ubutegetsi nk'ubu aho umuryango umwe cyangwa agatsiko k'abantu cyangwa ishyaka rimwe aribo bihariye ubutegetsi muri politike bwitwa aristocracy, nuko bikemezwa ko igihugu ari state capture. Ubwo muri politike bakaba barengurira ko igihugu cyashimuswe n'utwo dutsiko, hanyuma ibyo nabyo bikabyara banana republic.
muribuka ko yo twayivuzeho mu bindi biganiro. None si intambara muri aba ba aristocrate ziteye gute?